ninsiima Ruhanga habw'okuzaarwa gye. Katata nibagira ngu akaana abaitsa omwaga aba abaana be konka kandi itwe abaishukuru akaana atutetsa akatugira ati nyowe nkantaine uncles and aunties, so you people, my grandchildren, you're my aunties, you're my uncles. Akatweta auntie, atweta uncle, haza akakunda abere nakunda ngo omwetabe oto weitu. Akweta auntie omwetaba oto weitu omanya ngu no wanyu owahamara. Nimsima mnonga habw'okututetsa itwe nk'abaishukuru. Ebimwe aha biconco bya katata ebinkukunda mnonga nimukundira amazima, embabazi, okukunda okw'amazima, oburungi tinkarebaga mugurusi murungi. Imwe murarebera omugurusi murungi w'emyaka 97 de muzeeka yangire nwari hei ari hake kumuhikaho konka nindebera kimwe nkatata niwe muntobere nakirayo burungi omunsi yona omu myaka ye yona n'obutsigazi na hato bwari omugurusi mbere nindengo n'umurungi munonga. So ninsiima Ruhanga okuteereza ebiconco nk'ebyo eby'obwenje eby'okukunda kushaba n'ebiconco byona ebikatata beraine babigambaho byona. Ninsiima munonga ka mama okuguma aha rubaju rwa katata emyaka yona okuhitsya obwahati. Ninkusiima ka mama okutwegyesa kushaba na n'okuguma n'otushabira. Okuguma n'otushabira nikyo kituhikiza hituri. Ninkusiima munonga ninshaba ngu twena turebera hariwe kandi tugume turebere aha bazaire baitu. Nyowe ninkunda kucelebratinga milestones z'abantu. Buri birthday ya katata eri omu 12 kuyabere hika muteerere esimu nari mwehoreza message. Ati buri kumwehoreza message akangarukamu nandi aha ninzishoma ninzirabamu akangarukamu kuzabereza hika midnight mwehoreza message. Nari nantabasize nkyero mukasheshe munonga mwehoreza message mwendeze emyaka mingi munonga omunsi. Angira ati ni wabo wokubanza anteerere esimu ati ni wabo wokubanza kunyehoreza message ya happy birthday. Obundi angira ati ni wabo wakabiri ntokubanza shariyo ati abari James mugira niwe yabo wokubanza ati wabo wakabiri. When I used to look forward to his birthdays mushabire emigisha nkebi. Ninyenda kuhereza obujulizi omu August 2022 okwa munana 2022 katata arwaire munonga ari akitanda twena tukatitinde twera tukirire ntuteekateeka ngu yaza kufa. Twaza omu irwariro kagenda na mawe twamushabira kutwaherize kushaba. Omuri ekyo ninsiimira mawe okutwegyesa kushaba na n'okushaba munonga kutwaherize kumushabira kutwabere twaza kugenda omutima gwangira ngu garukayo garukyo mushabire nagarukayo kandi omukishenge na katata na Aunt Josette namukwata omu ngaro namushabira nagira nti Ruhanga katata aine emyaka 95 nakushaba nakweshengereza muhereze emyaka 5 mwongere emyaka 5 yonka kwaratse emyaka 100 omutware. Ninsiima Ruhanga habw'okuba tahikize emyaka 100 konka Ruhanga kamwongere emyaka 2 amwongere emyaka 2 nindeba ngu n'obujulizi bw'amaani munonga. Nyowe nikyo kibere nikinsasa mbere ningira nti konka abantu tutukusiima nkashaba Ruhanga nimanya ngu family yona buri omwe akashaba twamushabira konka tukatwahwera amatsiko konka nyonka guma ningira nti Ruhanga mbwe namugambira nti 5 yonka kwaratsigana omutware. Hati ninsiima Ruhanga habw'okumwongera emyaka 2 afetazigana konka feira ine emyaka 97. Ninsiima Ruhanga habw'egyo emyaka 2 n'ekicweka kukira munonga egyo habw'okuba tubaze kumusiibura kumureba kugamba nawe omu 12 when it was his birthday kamwehoreza message as always. Hati yangira tuontere atukora tunje bwiro ntere namuterera twagamba twashaba twaganira nkanta kagambaga nawe on phone for more than like a few minutes. Erizoba tukagamba nkeshaha nk'ibiri. Hati nyowe nimanya je ngwakandagaje ntereire ahagire kufera mbere ntaro London nyenda kusima Aunt Roy na n'abantu abaizire bakakwatsa Aunt Roy tukoze road for way to London abantu beija nyonka ntakukimanya ngo Aunt Roy aina abantu bona family and friends. I want to thank all family and friends that came to join us in London at the vigil. I want to thank you so much. Mbere nindeba Aunt Roy
ndeba arwaire ndeba nasasa mpura kubita kuza kwija konka abantu bamuhikireho bamushagatira nimbasima munonga abantu abo nyenda kusima UPDF, our parents, UPDF and Ministry of Defense abazere beitu bona bakajoininga UPDF abakuru nimbasima UPDF and all our parents friends for always standing with us at each of our milestones and for bringing us up in a way or another. Omuri ekyo nimbasimiraho na n'abaana banyu aba Mbegu za Mapinduzi. We are members of Mbegu za Mapinduzi. It's an association for children of soldiers. Ninsima Uganda Military Children's Association, Rotary Club of Muyenga, and my employer, Uganda National Oil Company, and all my friends and colleagues for standing with me even in my absence, for attending the vigil, the funeral service, and all those things. I thank God for Katata's life. Katata akakunda kugira kuwabera musibura agira ati turabugaruke turebane rihanga kwara kisime rihanga nkwa kisimire Katata nkokobere nogera ukokunda kugira otinya kusinga akubandizeyo Katata nyakusinga akubandizeyo RIP. Mukama simwe